Assalamu alaikum урматтуу мекендаштар, урматтуу KG Продаж каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Бишкек шаарындагы Риом автоунаа базарындабыз. Бүгүн 20 декабрь, базар күн, 2020 жыл. Унаалар аябагына көп келиптир, соода кызуу башталыптыр. Жолдун жегине мөр бүт машиналар толуп кеткен. Биз азыр унаалардын бааларын катар татып көрсөтүп бермекчибиз. Bismillahirrahmanirrahim. Мына ушул Mercedes унаасынан баштасак. Mercedes Benz 124 220 дейт. Пробег 3000. Жылы 1993 жылкы объем 2.2. Расход 810. Баасы $24,000. 240,000 сом экен баасы. Телефон номери 0709 04 70 74 50. Азыр сурап көрөчү иш керек адамдардан. Ассаламу алейкум байке. Машинанын баасын качага берели деп атасыздар? Окончательно. 10,000 сом чиз берем. Качага? 230 миңге бересиздер да? Тартышы жакшы эле тартат да? Айланат асфальттан 5 токтоосуз. Асфальттан 5 токтоосуз айланат экен. Абалы абдан жакшы экен. Биз новый белый жемчуг ак түстөгү Mercedes Benz тартмакчыбыз. Бул да бир адамдан экен 10 миң түшүрүп берет экен муну. 230 миңге берет экен. Плита мотор экен. Жылы 2000 жылкы механик, объем 2.2, расход 5.6. Телефон номерим мына ушул номерде 0709 04 74 50. Абалы абдан жакшы. Ички салондору материалдан. Бул жакта ак түстөгү Toyota Mark 2 дейт. 2001 жылкы. Пробег 100 000 км жүргөн, автомат 2.5, объем, расход 11.13. Баасы $4700. Телефон номери 0709 77 99 33. Аябагына жакшы машина экен. Абалы таза. Ассаламу алейкум байке. Баасын канчага бересиздер окончательно? 4,5. Канчага? 4,5 миң долларга, $4,5 миң берет экен. Эмне дейсиз? Ооба, реклама YouTubeга тартып атабыз да. KG Продаж деген каналга. Абалы абдан жакшы экен. Кышкы дөңгөлөктөрү. Бул жакта Honda CR-V турат. Honda CR-V 96 жылкы. Автомат $4600 дейт. Телефон номери мына ушул номерде. Ассаламу алейкум байке. Баасын канчага бересиздер окончательно? 4,3 бересиздер, э? Баасын 4,3 берет экен. Абалы абдан жакшы экен, ички салондору жакшы. Бул жакта да Honda CR-V унаас турат. Тилла коңуздун түсүндө экен. Абдан абалы жакшы экен. Honda CR-V, объем 2 экен. Автомат. Телефон номери мына ушул номерде. Жылы 4 көрөсүз. Бул машинаны 4кө берет экен. $4,000 берет экен, сурасаңыздар. $4,200 экен. Телефон номери жакшы көрүнбөй калыптыр. Мына ушул номерде 0505 28 28 45 деген номерде. Бул жакта ак түстөгү Volkswagen Passat унаасы турат. Абалы жакшы экен. Passat 90 жылкы, механик 1.8, гибрид дейт. Баасы 150 миң сом экен. Телефон номери 0701 55 60 76. Болушу канчага бересиздер байке? Болушу канчага бересиздер? 135 миңге берет экен. 135 миң сом. Абалы абдан жакшы экен.
Состояниясы идеальный екен. Бұл жақтағы машиналардан баштасақ, тегетеге чекеден баштайды. Жол жегінде де абдан көп машина. Бүгін абдан машина көп келіптір. Мына ушул жекеден баштайлы анда нерсе. Audi ак түстөгү Audi 100. Машина сиздерге байка? Басы качага бересиздер? 150 деп. 150 окончательно канча болот? Если нап келсе 140ка бересиздер де. Абалы абдан жакшы экен. Пробег канча жүргөн? Пробегим билбейт экен точно. Ички салондору жакшы экен. Салондору материалдан абдан жакшы. Volkswagen Jetta. Көгүш түсү абдан жакшы. Бул машинада сиздер көп байка? Бул машинанын ээси жок экен. Абал абдан жакшы экен. Абыян 13, телефон номери мына ушул номерде. Басы жазылып атыр. Бул да Volkswagen. Жылы 90 жылғы механик, абыян 1.8, расход 7.8 екен. Басы 130 000 соңғы береді екен. Телефон номері осы номерде. Ассаламу алейкум айка. Бұл үшін қаншаға бересіздер? 125. 125ке бересіздер де? Машина состояниясы абалы жақсы екен. Балу дөңгөлөктөрү кышкы. Mercedes Benz. Өткөнсек болобу экен? Mercedes Benz таксиге айдаганга абдан ыңгайлуу машина экен, кызыл түстөгү. Mercedes Merz A140 дейт. Япония экен. Жылы 99-жылкы. Пробег 60 000 км жүргөн. Объем 1.6 200 000 соңғы береді екен. Телефон номері 0555 07 67 13. Мына машина кімдікі байгелер? Есі жоқ екен. BMW қара түстегі. Фарлары қызыл жанат екен. BMW 525, 91 жылқы, механик, объем 2.5, басы 170 000 сом екен. Телефон номері 0703 75 07 77 дейді. Ешкі асылып айтқан. Ассаламу алейкум айка. Бұл үшін қаншаға бересіздер? Окончательно 5. 125 көресіздер де? 155. 155. Окончательно 150. Окончательно 150 екен. 2.5 плита. Қанша? 2.5 объем плита. Объем 2.5. Плита матов да? Объем 2.5 екен. Дөңгөлөктөрү абдан жакшы, кара түсті. Жоқ, башка жоқ. Бұл BMW. Дөңгөлөктөрү абдан жакшы екен. Если будешь гонять, води сюда. BMW 525. Объем 2.5 екен, механик, расход 12. $3399 береді екен. Телефон номері 0507 11 10 11. Ассаламу алейкум айка. Бұл үшін қаншаға бересіздер? Ол ошол эле ба?
Ошол эле баада бересиздер да окончательно. Ички салондор кожный эмес, кожный экен, Кожный. Салондор кожный экен. Аркасы ачылбайт экен. Абалы жакшы экен. Honda. Бул да абдан жакшы машина экен. Абалы жакшы. Honda Common Sierra 2000 жылкы автомат, объем 3 экен. Расход 18. Бензин менен жүрөт. Баасы $3800. Телефон номери 0559 96 96 32. Как командировку поехал, для продал. Я думал, что приеду. 41 баласы канча экен? Ассаламу алейкум байке. Баасы болуш канча бересиздер? Сендики барбы? С телефонда сүйлөшүп алышат экен. Биз буну машинаны тартып уланта берели. Hyundai Sonata ак түстө. Абдан таза машина экен. Автомат 7 местолуу экен. 2000 жылғы автомат, объем 2, бензин менен жүрөт, расход 12, $5000 экен баасы. Телефон номери 0705 86 06 06 дейт. Здравствуйте. Окончательно за сколько даете? 4800 окончательно. 4800, да? Да. Абалардан жакшы. Машина жакшы дейт. 4800. 4800га берет экен. 7-местный. 7 местолуу. Абалы абдан жакшы. Жакшы машина экен, мингенге болот, арзан экен. Volkswagen Passat. Passat B3 дейт, B3, 89 жылкы. Объем 1.8 экен. Баасы $150,000 экен. Телефон номери нашу номерде. Кечирип коесуздар. Ассаламу алейкум байке. Базын окончательно канча бересиздер? 150 миң сом, 140-ка берем. 140-ка бересиздер да? Болушу 140 экен. 130-га деле берем. 130-га деле бере берет экен. Абалы жакшы экен. Volkswagen. Серебристый түстөгү Subaru Forester. Абалы абдан жакшы экен. Пробег 263 000 км жүргөн, 2002 жылкы. Турбо мотору дейт. $4000 экен баасы. Мына ушул телефон номери. Hyundai Starek. 2003 жылкы механик, объем 2.5. $4950. Телефон номери 0705 05 00 10. Машина сиздики байке? Ээси жок экен. Абалы абдан жакшы. Honda Fit. Жылкы автомат, расход 8, объем 1.3, баасы $4300. Телефон номери 0778 28 62 70. Ассаламу алейкум байке. Баасы болушу канчага бересиздер? $4000 бересиздер. $4000 берет экен. Салондору жакшы. Кайсы жерде? Азыр ал жакта татабыз. Абалы абдан жакшы. Honda Tornado. 2000 жылкы автомат.
объем 2, расход 810. Басы 370 000 сом. Телефон номері 0704 33 31 10 дейді. Үстегі Toyota. Toyota Aristo. Пробег 228 000 км жүрді. 2003 жылғы автомат, объем 3. Оны расход 12. Басы $4600. Мынау телефон номері. Ассалаумағалейкум айкүнер. Басы бауышын қаншаға бересіздер? Айтып көрді. Сүйлешсе болады де? Болады. Сүйлесеңіздер болады екен. Ішкі салондары кожаный салон. Абалы абдан жақсы екен. Серебристый түстегі Subaru Forester. Абалы абдан жақсы екен. Пробег 263 000 км жүрген. 2002 жылғы. Турбо моторы дейді. $4000 екен базы. Нашыл телефон номері. Subaru Legacy. Тесқа бар ма? Жоқ, KG продаж деген. Subaru Legacy. Пробег 3004 км жүрген olsa. 304. 304 км жүрген. 46. 2003 жыл екен. Объем 2. Телефон номері 0700 81 88 18 $4600 екен. Машина кемдеге байқа білбесіздер бе? Машина есі жоқ екен.